Ovo je gospodin Željo, što me voza kroz Banja Luku. Recite par riječi. A to je video zapis? Ja to ću ja staviti u YouTube, znaš. Ne znam šta da ti kažem, vrućina je stara. Koga vozaš ti po Banja Luci? Kompletnu Banja Luku. Gospođa Novković. Sokrates. Ti nas snimaj. Sada ja nastavim snimati. Evo smo momentalno kod gospodina, takozvanog Muje. Aha. Kod Muje. Evo ovako od vas. Jedemo ćevapi. Za one gore koji u Americi žive, da ne mogu pojesti ovakve stvari. Pogledaj kako je to dobro. Vidi kako debelo. Republike Srpske, jagnjetna i krmetna. Da. I telesna. Ne znam da li ima jagnjetna. Malo, čisto sumnjam. U zadnje vrijeme nešto bolesne da jagnjade. Ali uglavnom, nije loše. Dobra je stvar. Živio. To, ambijente, jel? Debelo su. Ima i luka. Viđeli ima i luka. Sve ima. Gdje ti jedeš ćevape? Najviše. Ja uzmem u mesnici i onda kući. A kući praviš? Ali ovdje ovako po... Pa nemam kad tako te brzinske, kad se radi. Ima vremena. Zum. Kaži. Hvala. Vozam DJ Groma po Banja Luci. Kako? Vozam DJ Groma po Banja Luci. Groma. Vozam DJ Groma po Banja Luci. Mada bi valjao sad Grom jedan u Sparinu. Da rastjera. Perfekt. Evo.